galatoomaa jennaan hunduma isaanii warra hojii khayrii irra hirmaatanii keessattuu obboleeyyan biyyarraa ba'anii waa hedduu hojjechaa jirtanii isinii akkuma majlisuu rayyaan gargaaranii majlisul aalamiis bira dhaabbatanii barsiisaa majlisaa yoonii fi beeytanii Sheekh Muhammad Bakarii barsiisaa jiranii kunoo ijoolleen teenya tan biyyaa bahanii sheekha yaaddawiin ni jirra jaanii qalbii sheekha keenya nuufi gammachiisanii rabbi gammachiisii mee hunda isaanii waan biyyaa bahanii faanuuf harkatanii du'aa godhaa fi bakkuma jirtanii wallaalaan seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majlisul rayyaanii wallaalaan seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majlisul rayyaanii